ሙፍቲ ናቸው አገሩ ወደ ኋላ ስወጣ አሉ አንዱ መኪና ከኋላ ይቆማሉ መንቀሳቀስ አልቻልኩም አሉ ወደ ኋላ ምን አለ ትንሽ ቢለቅላቸው እስኪ ላ አንዳንድ ተራራ ይቆማል ኋላ ከዛ መንገዴ ነው ብሎ ይቆማሉ المهم مرحبا بيه ወደ ጎን አድርጌ ቆምኩለት አለ ካሁን ጀዛከላህ አይባልም እንዴ ማዕሩፍ የሰራሰው ጀዛከላህ ይለኛል በይስ ጠብቅ መስታወት ከፍቶ ስድቡን አዘነበው ወለኔ ላይ ትልቅ ሸህ እኮ ናቸው ዝም አሉት መጨረሻ ተሳድቦ እናት አባቴ ጋር ደረሰ ስድቡ ያላስቻለኝም አሉ መሳሪያም ነበረኝ አሉ ወጣው አሉ ልክ ልወጣ ሰል أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تزالين قالكون يالو قزقزكون يالو كذا زور قالكونا لجون غفر الله لك وجعلك من أهل الجنة الكتاب الله في باله يا جنة يرقسلو فزو قرروا فزو أنا يسدبكم اسك ولاجوچ سدبه غفر الله لك وجعلك من أهل الجنة تلنيالا كيف نهلن يالو اندي ملائكه ነገር መሰልኩት ادفع بالتي هي احسن አይደል فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي وما يلقاها እንተዋወቃለን ያሉ ስልካችሁን ወሰላሉ አያችሁ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ማለትና በአንድ አያት መስራት ادفع بالتي هي احسن በዚህ አያት መስራት ይሄን ጃሂል ወልይን ሐሚም አረጋው أنتم يا عالم وداج كهونك الشيخاني نكاهم من كاتل يكودنا